Hello, so pite ho dam jing nam tun lan video khat shipping kating tu lai ta hi ration card eKYC boarding ki ha sei lai ta hian cha hen computer na tong ho comment chi len za khat jani ki leo ding bol thei khat bol sa yong len za khat jani leo na thei ngen a hian hi chi hi e ma ta jong ki bol thei hen smartphone choi jo sin bol thei hin tin e chun he khalo hon dinga he khayang chu dim se nin tin he khalo khatlanin I phat chum pi khaw le tia he chi kan bol go da hi in he chi hi ana ve en lang ana ki bolin lang ana phat chum pin lang phat chum na sa le like le subscribe nana bol thei ai je to hin a bol ding dan chu kan vet sa ding na hi vin he chi bang banga he nana ki bol di wa ka hin se hin ten kan no ka ki bol chai tan to a hi kanu te a khat kan bol ding he chi dung ju ya chu na hon jong nana ki bol wa he le sum leo lo he la na phone choi chu he chi se sa he chi be a he phachum ding a hi ti chu kan se hin te tu na bol ding dan chu in sei ki ning kating hat ama sa pe na play store ana loading cheu teng le search ana loading search ro teng le hin chung langa he search na ding mun a he mera eKYC ji la chen cha mera eKYC ki ti pa he ame le ke ya hi a ki download install sa he jin open tin om tan he chi app si na ki download ding mera eKYC he cha he open a he na lu na he le public distribution select state a he kinom le ke dale e sante to khan long le gama khan lo la he jin manipur he di ngain ten manipur so teng Aadhaar card hi ration card na an ke mang Aadhaar card chaman ding hi in cha hin Aadhaar card number la type ding na ji ding 33488677 J okay bol le chen generate OTP unke tin cha he cha ki koi phone number a cho OTP hong lu ding hi in cha he OTP na ji ding cheu tiang le noya enter captcha hena lu ding achunga avoma ki ji ko kaw le lu he na ji ding aji bang banga H capital W small letter Z O E capital Y capital cha he submit na bol ding submit na bol tiang le ta he ration card na akiji ho ration card number hin holder name hi in home state home district tiang Aadhaar number ho hung do gam tan cha noi langa face eKYC he na mi le e cha hi face eKYC he na mi a hi le he chi ration card na amin ki ji pen mai chang chu a face na la ading cha he accept na mi ding chi around red ko ai lai sia a face do lo hian hong green ding a hi hong green tiang le amit phelap lap le phelap bo tu to chen successful okay te tan hi chi chu eKYC ki bol chai hi chi chu ration card eKYC bowling dan chomcha kan sei
na hitan tin lesson card nei na hi KYC bol angai le hi chi ka sei bang chun ana ke bol en lang ana phat chum pin lang na phat chum pi kha le hi chi ka channel hi like share subscribe no nei nen bol pe la chun pha ke pa am the jing en ti hi chan chun chai ta ti bye